yini le panic disorder? I-panic disorder isifo esingazathi isifo esingathi esokukhathazeka emoyeni novalo. So indlela esibona ngayo ukuthi khona ama-symptoms esiyayiswabheke okungazithiwa yimpawu, and ukuze sithi i-disorder mayiqala le mpawu lezi zovalo zayifike ngendlela eyamandla ziqhubeke izinga lazo linyuke esikhathini esingaba u10 minutes ebese zithi ukudamba kancane. Okay. Impawu lezi ke ukuze sithi disorder ephelele kahle siyasifuna ezine. So okwenzakalayo ukuthi umuntu angaba nokuthi uyaqhaqhazela, okay, uyajuluka, uzwe ngazathi akuphefumuleki, kuba khona ukucinana esifubeni. Kwesinye isikhathi azizwe engazathi inhliziyo isishaya ngamandla, isifuba sibe nezinhlungu, kuhambe azizwe engazathi ufikelwa umuzwa engazathi uzobuyisa, abe nesiyezi, kwesinye isikhathi angazaquleke, kwesinye isikhathi abe nokwethuka ukuthi lento eyenzakalayo yini, ngabe ngizofa, ngabe ngilahlekelwa umqondo. Kwesinye isikhathi mayithi ubheka lesima kuso abone engazathi lento ayenzeki, iyenzeka noma ayenzeki, ngisephusheni noma ngikho ephusheni. Kwesinye isikhathi afikelwe imizwa yokushisa, ukugodola, kube khona nokunye okuthiwa iparasthesia, ukuthi azizwe engazathi emzimbeni uzizwe engazathi uba ndikindiki noma uhlatshwa yinalithi. So siyayibaleke uma sesithole ezine ke sithi ayi lo muntu une panic attack. Okay. So about 1/3 yabantu abaphila kuyenzeka ibahlasela i-panic attack, akakabi panic disorder. Ukuze sithi panic disorder siyasithi uma seyenzekalile ke i-panic attack lena kumele kube i-panic attack eyenza ingekho into ekuthusile, ivele iqubukele yona.